Hi, Happy New Year in advance. So, karon, together with the Laid and Pau family, so naami di karon nagtapok. So to welcome ang bagong tuig. Then, karon ato sang i-bless ang atong food. Ang mag-bless si Kuya Boylan. Is the very good birthday, Lord Jesus. Lord, more blessings pag Lord, na more birthday pag Lord, ang maabot ni Mami Lerma, Lord Jesus. Ug Lord, among giampo diha kanimo ang tibok pamilya nilang birthday karon na sa Surigao. Panalangin sila Ginoo. Kung sila paginanon, providing bukbuk kanunay Lord. Pinagi lang sa pagbungat sa imong ngalan in the name of Jesus. Nga imo gyud kining gihatag kanila Ginoo. Kung unsa ilang gi-desire Lord, imo gihatag kanila Lord Jesus. Lord, mabasa nimo Lord among tagkatagsang kinabuhi kasing-kasing karon kanang naghiusa nagatapo karon nga imo kaning pagatubagon Lord Jesus. Labi na gyud Lord kanang maabot yung tituod nito. Nga ikaw gyud kanunay ang maghahatag proteksyon panalangin kanunay kanamo Ginoo. Ug kining tanan gyud Ginoo among gipangayo gipasalamatan ug giday pinagi sa ngalan ni Jesus Christ ang atong buktong manluluwas. Ug labaw sa tanan Lord, panalangin ni dayto Lord ang kinabuhi ni Nico sa imong pamilya. Ug kining tanan gyud Ginoo nga provide siya Lord sa Panginoon, ikaw ang provide kaniya. Kining tanan among gipangayo gipasalamatan ug giday pinagi sa ngalan ni Jesus Christ ang among bugtong manluluwas. Amen. Happy New Year to us. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Year. Tira na. Hi guys, welcome to my YouTube channel. This is our birthday Laid sa Garden Jaon. We are here in Banglos Pau family house. So we are enjoying New Year's Eve with Pau family, Laid family, Budor, Nico Budor, our friend. Enjoy sila Bia. So namin diri for a simple celebration. Wow! Bia, misis mo. Uptik mo ngayon si Bia mo. Happy New Year! Wow, John! Ma, ready na? I-break. Ready na ba? Merry Christmas, Happy New Year. Thankful for coming here in Pagadian City, here in brother-in-law, Berlan Town. Nice tayo, relax. Napa?